Okay. Päivää. Hallo. Schnicksen. Kader-filmist Virus. Isto é violência. É porque a coisa é perigosa. Du må gerne iføre dig dragt og briller, inden du læser opgaven. Okay. Nytkö me hypätään 200 asuntoautoa ja ajellaan aavikolle kokkaamaan? I'll be honest, this feels a bit kinky. I really need my reading goggles. In the lab there is a watermelon. Söö võimalikult palju arbuusi. Come o máximo de melancia conseguires. Syön niin paljon vesimelonia kuin pystyt. Aikaan 100 sekuntia. You have 1 minute. Le temps commence quand vous entrez dans le lab. Läheb käima laborisse sisenedes. Laboris näeme. Jeg bryder mig jo ikke særlig meget om vandmelon. Det er fordi, vi har noget i min familie, at vi ikke er så glade for agurker. Ja. Og der er vandmelon jo lidt frugternes agurk. Opgaven er forstået. Har 1 minut til at æde alt det melon, der kan. Altså, det er flere år siden, jeg har spist vandmelon. Altså, jeg er med på, at du ikke er vild med vandmelon, og det synes jeg er mærkeligt nok i sig selv. Men jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der forstår det bedre, fordi du siger, er den ikke frugternes agurk? Jamen, det har jeg aldrig tænkt på. Det er rigtigt. Tak. Jeg står også ved det. Jeg sammenligner med 2 ligegyldige ting. Agurken kan ingenting, det er bare vand. Vandmelonen kan ingenting, det er bare vand. Men vand kan noget. Jo, men man har jo aldrig slukket tørsten med en skive agurk. Så tager man jo et glas vand. Eller noget vandmelon. Siger du, at agurken bare er en dårligere måde at opbevare vand på? Det var det, jeg sagde. Det er jo bare vand med skrald. Okay. Jamen, jeg synes da næsten, vi skal få overstået vandmelon-haderen Jakob Trane, eller hvad? Det kan vi sagtens. Jeg har valgt at klippe ham sammen med Anders Breinholt, som sætter stor pris på vandmelon. Vild med vandmelon. Nej. Der er den så. Vi skal have den skåret ud. Er tiden startet? Tiden er startet. Ja. Oj, mamma mia. Og tiden er gået. Må jeg godt gå nu? Hvad er det, der sker for dig, Jakob Trane? Jamen altså, selvom jeg står ved min udtalelse, så er jeg da heller ikke stolt, når jeg ser det der. Det værste er, og nu kan jeg godt se, at det ser lidt skabet ud, det var faktisk, altså man kan godt tænke, nu spiller man lidt, det er familieunderholdning på TV2, men altså, det var reelle gags, det der. Der er en helt anden indstilling over hos dig, Anders Breinholt. Jeg er vild med melon, som det ses jo. Jeg er tosset med det. Og så er jeg kan jo oftest, når jeg er i rum med Mark, så bliver jeg jo bare glad på alle mulige parametre. Og det gør jeg også, når jeg spiser vandmelon, og Mark er i rum. Det var Mark, jeg kiggede så sulten på. Ja, det var det, ja. So I'm worried I'm going to get in there and there's going to be a watermelon sitting on a table. So I need some kind of carving knife or knife. I mean, I don't know how you do better than that.
I'll show you afterwards if you like. You know, I was impressed that he used implements, but I didn't think there was much sense of urgency there. I've seen my grandmother eating melon, and it seemed a similar sort of pace. I've seen your grandmother You've seen eating my melon. grandmother eating melon, right? Yeah. Oh, she loved it. You know, you were just nibbling I said away I at quite like melon. There's the proof. I thought I'd done well. Aika alkaa nyt. No, minkälaisia näyttää? Pakko sitä laittaa jotenkin tällaisiin tyylikkäisiin annospaloihin. Ja kun ensin leikataan, sit syödään. Vau, mikä vauhti. No. Mä en kuule. Wow. Nyt alkaa köppimään. 30 sekuntia. Mä rakastan vesimelonia kyllä. Aika. Huu on hyviä. Anteeksi, sanotko vielä? Huu on tyhjä. Aika. E começou a contar. Já? Sim. É 1 minuto apenas. Faquita? Não. Mas se eu vou buscar, quando voltar já não tenho. Sim. Eu não sou nada destas javardices, pô. Cara dela! Já percebi que eu estou assim vestida. Não consigo respirar. Vai acabar. E... Não é nada, enfia. Está a chover. Foi um prazer. Marcy. Ó, Zambas, eu te esperava uma coisa mais animalesca, mais um... Eu não sou, pá, não sou assim, sabes? Não? Nunca fui... Não consigo, tipo, aquelas coisas de... abrutalhadas de... Sim, eu também não. Tipo, ai, agora... Já lá vamos, Aires Pereira. Já lá vamos. Já vou a ti. Comer muito ou beber aqueles copos de penalti e aquelas coisas, nunca fui muito dessas... Não? Dessas coisas assim, não. Foi tudo muito metódico, não é? Eu sou muito delicado, Vasco. Tu que me conheces, devias saber isso, pá. É pá. Inês, e a pergunta que eu fiz ao Zambus, agora faço assim. Também és assim um bocadinho mais animalesca quando é preciso? Não, sou muito delicada. Aliás... Podes-me ir dizendo, tipo, 30 em 30 segundos, não me vais dizer um... Ai, que estúpida. Podia ter feito isto agora de uma maneira muito melhor. Quanto tempo é que eu tenho? Oi. 0. Chegou ao fim. Não é possível. Agora eu vou acabar, caguei para ti. Oh. Oh, I need a thing. I need some sort of hammer. Can I get a hammer? A knife? Can I go and get, should I go and get it? I would. Oh, is there any of this? No. You've got 36 seconds, Rasheen. Oh, God. Bigger one, a bigger one. This straw, this straw.
always wanted to do this. Such a shame. I guess my first question is, you knew before you went into that room that the challenge was to eat as much melon as possible, and yet your reaction to seeing a melon on the table was, oh, clever twist. I thought it was going to be pre-prepared melon. I didn't think I had to cut a watermelon. I thought it was going to be like a massive bowl of melon and just keep eating. Like a melon buffet. So when I thought it was like a melon buffet, that's not a thing! How many seconds had passed before Roisin started to eat melon? 54 seconds. 54 yeah. seconds. I don't want to be negative, but I have eaten that much melon by walking past a fruit stand. É tempo de ver a tarefa do Toy. Vasco, eu não chamaria a isto bem uma tarefa. A sensação que eu tive é que o Toy apresenta-nos uma aula de defesa pessoal para o caso de sermos atacados por uma melancia em fúria num beco escuro. Ora viva! Ora viva, tudo bem? Já começou? Já! Acho ótimo. Comer é comer, falar é falar. São duas coisas diferentes. 30 segundos. Söö võimalikult palju arbuusi. Söö võimalikult. Ja küsisid enne, et millal lõunat saab. Nüüd saabki. Mul on aega veel mõelda, mis selleks vaja läheb. Jah. Isu. Ilmselt need on kinnised arbuusid. Nuga, kas on seal? Issand jumal. Aeg läheb käima. Siis, kui sa astud laborisse sisse. Astun sisse ja läheb Aeg käima. Oled kindel? Lõgimiseks. Tuled sisse. Ja. Oled kindel, jah? Ja. Din. Opa! Ja midagi ei ole muud, jah? Muud ei ole, jah? Okei. Läheb siis nii. Käed isu? Aeg läheb käima nüüd. Otsa, Jeesus! Hunt tõuga! Vaata, kui ta käib. Vabandust, Marta, aga sa soovid ka? Tead, hetkel ei olegi kõht nagu tühi. Nii. Võimalikult palju arbuusi sööme. Sul on aega 30 sekundit. Need löögid rusikaga. Kas sa oled poksinud? Aga kellelegi vastu tähti andnud? Milleks see vaja? 15 sekundit. Ja aeg, Neela. Ja aeg. Vene lapsed, sööge ka lõpuni. Kas sa oled muidu suur arbuusi sõber või oled pigem kõrvitsa peal? Ei, arbuus aga hea. Okei, selge ka. Suur tänu meeldiva arbuusi eest. Jah. Not so much scope for banter. Ihana terävä veitsi. Saaks tää olla auki? Aika alkaa. Tää. Oi. Siis niinku näin. Siis saaks tää olla auki. Kun en mä tiedä näistä. Se on niin paljon.
30 sekuntia. Yllättävän hitaasti se kyllä kopiksi syöt. 5. Aika. Olisi hämäystä, että se on vielä 2 kokonaista. I'm gonna throw up. If I throw up, would you weigh it? Okay. You're fine. Amazing how far we've come from Josh Widdicombe gently spooning melon into his mouth to 2 psychopaths. Oh, you threw it on the floor. I mean, You have to eat on the floor. that's my first question to you. There was clearly a table in front of you. Why did you throw it on the floor? Well, I knew it wasn't going to be like a melon buffet. I knew it was going to be a whole watermelon, but I just didn't realise that a watermelon was that soft. Like, I thought, in my head, it was like rock hard. And then when I threw it, I was like, holy shit, that has gone everywhere. It was a genuine surprise to me. I just hadn't anticipated the watermelon was like that. I just built it up in my head like so. I was just, I'm gonna have to really smash into this. And I was like, oh God, that's gone so badly. I've got an image of you all you can eat buffet just kicking the shit out of everyone. Oh non, il n'y a pas de couteau, rien. Oh, pas là, il faut que je le pète, merde, ça va me faire un autre bloc. Aïe, 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 aïe. Pourquoi le chou? Je sais pas. Oh, c'est plus... Oh, c'est beaucoup. Dans 20 minutes quand même, hein? Je dois être sec, là. Aidez-moi. Moi, j'ai un profil Tinder, Antoine, hein? Là, le remettre là? 30 secondes. Tout qui est dans la bouche, ça compte. 1
minute. Stop. Terminé, terminé. C'est bon, ça, c'est presque vide. Ouais, mais c'est mangé, j'imagine qu'il fallait... Regarde, on va mesurer... Si tu le vois pas, c'est mangé. The way I measured it was scooping up and weighing what was left in the room compared to what was in the watermelon. So some of that had been in Romesh at one point. Fine. So you scooped up Romesh's vomit. So, I mean, it's up to you. There's 1 gram difference, but also there's a bit of dodgy business with Tim. If you just want to have a look at this. Ah. Oh dear, oh dear. Son of a bitch! I love melon. How could you possibly, at the end of that task, go, do you know what I fancy? Gobbled an extra bit of melon, which would mean he was the winner if we count that bit of melon. Yeah, so I didn't weigh that bit because it was in Tim. If you want to subtract 9 from Tim's, it would put Romesh in the lead. That's up to you, though. What I find very difficult about it is I'm pretty sure that Tim winked at us as he left. Did he wink at us? It's very hard to tell. If it was a wink, it was a bad wink. But we can have a look. If that's a wink, that's such breathtaking arrogance from Kate. I'm going to let the audience decide. Give me a cheer if you think that was a wink. I'm taking 9 grams off you. Oui. Comment vous avez calculé ce qui avait été mangé ou pas? Parce que, tu sais, évidemment, la tricheuse, elle met ça à terre. Est-ce que vous... La tricheuse, calculiez ce qui était à terre? Absolument. Donc, on a évidemment pesé les melons avant, puis ensuite, on a récupéré tout ce qui restait, y compris ce qu'il y avait sur le sol, qu'on pesait, et puis on faisait une soustraction très, très habile. C'est une opération mathématique. Mais juste une question. Oui. Avez-vous calculé la poussière que vous ramassiez avec les restants de melon? 1 minute. Tá boa? Estás a gostar? Achei que era fácil. Achaste que era fácil, palavras todas. O que é que tu achavas que iria ser e o que é que foi, de facto, assim, na realidade? Há aqueles vídeos que você vê à madrugada, sem querer, no YouTube, de pessoas a comerem melancias assim. Eu, por causa da internet, vejo outras coisas, mas isso caso sou eu. Ah, tá bem, mas eu vejo essas coisas assim. Então, eu via pessoas a comerem melancia, tipo, e já estava. Okay. E eu pensei que ia acontecer a mesma coisa. Eu fiz isso e a melancia não obedeceu. Tipo. Portanto, a culpa foi da melancia, é isso? Não, não era aquela melancia. Acho que não era. Okay. Há outros tipos. Sim. Tinham que nos dar uma que acaba rápido. Tá bom? Secondes. Je vais faire la salut. OK, c'est beau, Eve. Tu peux revenir. Merci. Ouais. Eve, ça va? Le cœur? Oui, ça va. Quand que ça gague, moi, ça me fait gaguer. OK, on n'en parle plus. Je coupe ça là, j'en parle plus, je passe à autre chose. Peux-tu m'expliquer la technique? Hein? Oui. J'ai toujours rêvé de coincer un melon avec mes grosses cuisses. Là. Mais c'est fait. Okay. Oota, ma mõtlen, aeg läheb käima siis, kui ma lähen laborisse. Just nii. See kostüüm annab sellise tunde, et ükskõik, mida tuleb teha, ma saan hakkama. Kuskil siin oli köök. Nii. Nuga. Ega ei tea ju, mida oodata, igaks juhuks panen prillid ette. Silmad on kallid.
Aga ma juba sisenesin. Läks käima nüüd. Oota, aga seda... Hirves oli siin ja saag. Päris paras kiskja. Hambad sees. Mis asja? Mida? Ja aeg läks käima. Ostraks! Issand! Ma ei kahetse midagi. 7 sekundit. Ilus number 6. Mul on juba kõht täis. Ma ei taha proovida. Palun, see on sulle. Lase nüüd. Väga hea. Eks ole. 3, 2, 1 ja aeg! Altså, må du godt spise vandmelon også? Så starter du. Kom så, Mark. Mark, vi skal kraftedeme også skære den. Det her. Nej. Kniv. 50 sekunder, Annika. Jamen, hvor er knivene? God vandmelon. Ej, det tæller ikke. 40 sekunder! Ej, jeg skulle have taget en kniv inden. Spis, tag for dig. Tiden er gået. Det var frokost. Ja, hvor lang tid brugte jeg så på at finde de knive? 30 sekunder, halvdelen af tiden. Men vi var 2, der spiste. Ja, det er det. Når du har hentet 3 knive, og du bruger kun en af dem, så det er også... Giver det bonus? Nej, Kunne det give det bonus? nej, det Kunne giver man ikke bonus. Prøv at høre. Din bonus var jo den idé, at du må godt inden for reglerne bede Mark om at hjælpe med at spise vandmelonen. Og det gør Mark. Men det var da klogt tænkt for Mark, fordi mens jeg stod med det der vandmelon, og jeg vil sige, jeg elsker faktisk vandmelon, men jeg synes til sidst også, det blev lidt voldsomt. Så står Mark, jeg elsker vandmelon, jeg elsker vandmelon. Jeg tænker ikke sådan. Det er godt med dig. Der skulle jeg selvfølgelig have tænkt, så spis der noget. Ikke? Jeg synes, vandmelon er så lækkert. Faktisk en rigtig god Mark-invitation. Nej, det er så god, den ikke. Så kan du tage på tur. Det er rigtig godt i vandmelon. Ja. 4 år på teaterskolen. Cinq secondes. Terminé. Din tid starter, når du åbner døren til laboratoriet. Kan jeg nå at blende den? Mark? Ja? Er du inde? Jeg er inde. Godt. Min tid starter jo først, når jeg træder ind i lokalet. Mark, du skal lige have nogle flere ting. Okay. Fedt. Skide godt, Mark. Sommerpowershake til Habane, og din tid starter nu. Fedt. Ej, hvor ser det lækkert ud. Ej, hvor godt. En omgang mere, tak. Dejligt.
fandme stærk lavet. Tak. Det kan jeg ikke. Ej, du har ellers lavet en god smoothie. Og til også god. Fuck, hvor lækkert. Tak for det, Mark. Skide godt. Smart det der. Sådan Mark ind og lave det meste af arbejdet. Jamen, det der faktisk var lidt usmart ved det her, det var, at grunden til at bruge sugerør, det er fordi, at Mark, jeg giver Mark nogle isterninger, som jeg bare regner med, at han vil bare lige putte ned efter. Ja. Så kan jeg høre, at de bliver blendet. Og jeg har, da jeg var barn, blevet en kvalt i en isterning, så jeg har galopperende angst for bare at få så stykke lille isterning i munden. Så jeg var nødt til at bruge isterning for sugerør, for at være sikker på, at der ikke kom isterning med op. Ellers så kunne jeg jo drukke den sådan her. Så det gik lidt galt der. Men ellers I synes, jeg er den underlige. Du er bange for et lille stykke is, mand. Det er fordi, vi har noget i min familie, at vi ikke er så glade for agurker. Ja. Og der er vandmelonen jo lidt frugternes agurk. Betul. Ma käin pissil. Kui tohib. Näe. Igaks juhuks ma käin ära, sest et arbuus on nagu kurk. Ta on salataval. Nii. Arbuusile. Oota. Aeg läheb käima siis, kui ma olen seal. Mõtleme korraks läbi selle asja. Muidugi. Ei, me läheme sinna ikkagi nagu täisvarustuses igaks juhuks. No, ma lähen toon igaks juhuks noa, lõikelaua. Now we talking, baby. Ma peaksin olema nüüd küll nagu valmistanud. Marta? Jah. Kas aeg läheb käima siis, kui ma olen füüsiliselt pannud jala laborisse? Just nii, kas sa tahad mulle näidata seda, kuidas sa paned jala laborisse? I knew it, baby! Mis sa plaanid teha? Just. Kus sa süda? Nii, ära mõned. Lapsed, ärge tehke seda, mida onu Tõnis teeb. Onu Tõnis see parabuusi. Sohki. Ei. Kui ma oleks Anti Kobin, nukuteatri näitleja, kellel on nii pikad käed, et ma võiksin selle arbuusiga sealt teisest laua otsast ära võtta praegu. Ei peaks ka siis tulema siia laborisse sisse. Inimene pidi olema kõige koledam kahes olukorras. Kui ta nutab ja kui ta sööb. See on see koht, kus pulmas inimesi ei pildistata. Sest nuttev inimene ja siis sööv inimene on pildi peal. Niimoodi. Ja mida inimesed televisioonis vaatavad? Õhtulti kodus. Söövad inimesed. Mul hakkab küll teistama. Oli ka aeg. Pange minut jooksma. Jookseb juba. Kuule, lippab sulle eest ära, Tõnis, sa ei jõua järgigi. Minut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Aeg. No keda? Keda. Hea arbuus. Oli meeldiv. Inimesed, sööge tervislikult. 5 biotäit juurvilja, puuvilja päevas. Gospodi. Tõnis! Ma ütleks selle peale, Tõnis, vaat nupumees. Sellel on väga taktikaline lähenemine ülesandele. Väga. Kõigepealt põis tühjaks, on ju? Siis arbuusi kallal, on ju? No ikka. Ja siis lugesid ülesannet perfektselt. Mul on teistest kahju, et teised nagu selle ülesande lugemisega nii hästi hakkama ei saanud. Ehk et astuda sisse... Aga ei, ma ei mäleta, millal ma viimati nii palju arbuusi sõin. Reeglina kaob see kodust nii kiiresti, et ja põis tühjaks, seepärast ma olen näinud oma laste pealt, et kui süüakse ära teatud kogus arbuusi, siis kohe pärast seda ei minda autoga pikale sõidule. Me teame, et esimene peatus tuleb juba kuskil 10-15 minuti pärast. Pour l'instant, où on en est? Mathieu, 590 grammes de melon. 570 pour Joe, Christine, 520 et 235 pour Ève. Seulement? Oui, seulement. C'est consommé ou ce qui restait? Non, Mathieu, c'est ce que tu as mangé, là. Wow. C'est toi qui as ingéré le plus de melon avec 640 grammes.
Hvor godt har de 4 deltagere klaret sig? Jamen, vi kan starte fra bunden. Ja. Du formåede at indtage 16 gram vandmelon, Jakob. Det kan godt være, at jeg taber her, men det er en ny personlig rekord. Okay. Niel, du formåede at indtage 280 gram vandmelon, hvilket faktisk er 17 gange så meget som dig, Jakob. Og Annika fik med min hjælp spist endnu mere. Du er helt oppe på 371 gram. Oh my god! Ja. Men indtil videre er det altså bagstød brandhøjt, der ligesom har indtaget hele 349. Hold da kæft, mand. Hvor meget vandmelon for Mohammed indtaget? Det bliver faktisk til hele 593 gram. Resultados. Zambas e Inês. A melancia do Zambujo pesava 4 kg 445 gramas. O peso final da melancia foi de 4 kg 325 gramas, o que significa que o António Zambujo ingeriu 120 gramas de melancia. Quanto à Inês? Quanto à Inês, o peso da melancia da Inês era 4 kg e 72 gramas. O peso final foi 3 kg 590 gramas, o que significa que... Diz! A Inês ingeriu 482 gramas. 482 gramas. O Gilmário ingeriu 330 gramas 330. de melancia. Fala-me da Jéssica, já o teu peso inicial e o peso final. Ora bem, o peso inicial era 4 kg 970, o peso final 4 kg 970. A Jéssica ingeriu 0 gramas. Ingeriu 587 gramas. Mais de meio quilo. De melancia. Mais de meio quilo. Yksi on pressasta, viskmirodrak. Kiti onnistui syömään vesimelonia 132 grammaa ja Miika 243 grammaa. Mutta Miikan tuloksesta voidaan varmastikin vähentää se 33 grammaa, joka hänellä oli vielä suussa tässä. Oli hyviä. Aku onnistui syömään melonia 310 grammaa, Minka 404 grammaa ja Kape peräti 560 grammaa. In 1 minute, you ate 218 grams of watermelon. That's the equivalent of sort of 10 mice. If you want to imagine that. You're like eating... That's pretty good. Yeah, it's good. It's all right. My feeling is that Frank probably gobbled a lot more melon than Josh Whittaker. No, not at all. No, he ate 179 grams. That's the equivalent of 9 mice or 10 smaller mice. But less. Less, just less. Wow. How much melon did Roshan Connerty eat? I've put it in Rolos. She ate 1 Rolo, 9 grams. Lovely. Tim ate 302 grams of watermelon in 1 minute, and Ramesh ate 301 grams. Whoa! So, I mean, it's up to you. There's 1 gram difference, but also there's a bit of dodgy business with Tim. If you just want to have a look at this. Ah. I'm taking 9 grams off you. The winner is Ramesh Ranganathan, ladies and gentlemen. Tulemused on järgmised. Helena sõi 187 grammi arbuusi. Priit 339. Seppo tarbis 348 grammi. Piret sai hakkama 487 grammiga. Ja Tõnis ületas kõiki teisi süües 721 grammi arbuusi. Kan jag läsa? Ja, tack. Utanför här? Det går bra. Läsa här, eller får jag gå in? Det där gör du som du vill. Ja, men då jag vill gärna vara i närheten av dig. Där satte du igång klockan. Inmundiga vattenmelonen. Inmundiga? Den som inmundigar mest vattenmelon vinner. Vattenmelonen får inte lämna växthuset. Du har 5 minuter på dig. Din tid börjar när du går in i växthuset! Okej. Men vad? Nej! Den är ju... Jävlar, vad kall den var. Den är ju fryst. Är den fryst? Det hade ju varit lättare om den var, så att säga, ofryst. Ja. Men hur ska jag kunna äta det här? Ja, det är det som är, så att säga, testet. Ja. Nu då! Oj! Men gud!
börja ta lite grann liksom. Så. Ja. Vad gott. Men vad gör du nu då? Hur långt är det kvar nu då? 2 minuter kvar. Ja, men det går bra. Men inte ner i... Så här får man egentligen inte göra. Jag har inte fått i mig någonting ju. Nu ska locket på. Sen startar man. Det tror jag är ordningen som liksom... Men ibland då hinner man ju inte. Jag har ju visdomstand som håller på att växa ut. Som håller på... Växer ut. Alltså det är så kallt. Du fattar inte hur kallt det är i munnen. Ja, den var ju fryst tydligen. 30 sekunder kvar. Men nu då? Nu är det bara gott i gott. 10. Det blir lite skal ändå där. Det blir det. Fy fan. 2, 1, 0. Ska vi säga så? Det blir liksom kallt upp i hela... Ja, just det. Nästan så att det gör ont. Vad värdigt. Hoppas du är sugen på vattenmelon. Frys var den. Då är det 3 minuter och 40 sekunder kvar. 3 minuter och... 3 minuter och 10 sekunder kvar. Det är så här man gör där jag kommer ifrån. Den är ju fryst! Nej. Varför var du tvungen att frysa in den? Det är en liten surprise kan man säga. Mikro. Det är alltså den mängden som har kommit In i mun, i dig. i mundiga. Ja, precis. Det är därifrån. Hur tid har jag kvar? Lite mindre än 1 minut. Skalet är inte gott. Nej, men det ska ner. Just det. Här. Åh, vad kallt. Ögonkontakt. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nej, det här var ingen bra. Men... Ja, men håll upp, visa upp. Ändå att... Jo då, jag har inmundigats. Jag skulle säga att vi snackar en matsked. Du. Och kanske lite mer. 2. Kanske 2 matskedar där någonstans. Bra jobbat. Bra test. Bra test. Tackar, tackar. Okej. Så, nu. Okej. Ja, det här var sjukt. Ja, nu får den vara klar. Då var tiden igång. Åh, gott. Som att skära i smör. Verkligen. Oj, jag var fortfarande fryst inuti. Åh, vad kallt. Okej. Det är lite kallt alltså. Kan vara brain freeze. Man tror ju att om någonting är så länge i en mikrovågsugn att det ska bli varmt. Men det blir det alltså inte. Utan det är väldigt, väldigt kallt. Värsta smärtan jag upplevt. Det går upp i huvudet. Så lunch på det här då. 3, 2, 1, 0. Bra jobbat. Då kan du gå. Ja, Morgan, hur var det nu? Fick man ta ut vattenmelonen ur växthuset? Jag trodde det då. Trodde jag det. Då tänkte jag så här, nej men nu ska jag vara smart. Mikro, varmt, frysa ner så fort som möjligt. Nu fick jag höra här, det bara kom flygandes ord i att man fick inte ta ut den. Nej. Tydligen hade jag inte läst hela brevet. Nej, just det. Ja, då vägde ju vattenmelonerna innan
Och sen så gått jag kunde av det som fanns kvar efter. Och sen har jag granskat videomaterialet från det här och så. Väldigt grundligt sätt och fastställt hur det gick till. Så, Morgan då gnagde jag av en liten matsked där kanske, men han är ju kanondiskad så det spelar egentligen ingen roll. Arantxa bände upp melonen med kofot, fick i sig ett par tuggor. Det är 2 poäng till Arantxa. Johanna kämpade mot kylan, åt sig till 3 poäng. Och Olof mixade, fick i sig lite mer än då 4 poäng. Men vinner är utan tvivel livsnjutaren Keyyo som åt klart mest melon. 5 poäng. Nu vänder det Keyyo. If you're in any doubt about the tone of this show, now you know. There's 5 comedians being forced to eat as much watermelon as they can whilst wearing a white boiler suit. For more Taskmaster, subscribe now.